Mega Grace on Vuma 103 exactly 7 minutes before Linda the game demanded Gabriel Sithole and PNDK kangelesi sikhathi ngisuke sengithi bamba ekseni sengiyavala ngicela ukukhuluma nawe ke namhlanje ekseni uNkulunkulu akawuvali umnyango ungekho akazovula empilweni yakho. Every time when God shuts another door usuke kukhona umnyango uNkulunkulu afuna ukuvula empilweni yakho. Ngifuna ukuqinisekisa ngikhulume nomuntu namhlanje oyithola kukhona iminyango ebeyitshela ukuthi uyinto yonke empilweni yakho wayithola usuvalekile. uNkulunkulu ngikhulume nawe namhlanje ekseni uNkulunkulu akwenzeki avale umnyango ungekho omunye umnyango afuna ukuvula empilweni yakho. Ngizokuqinisekisa namhlanje ukuthi nanoba ungangavuleka namhlanje ungangavuleka kusasa kodwa ukhona umnyango uNkulunkulu akafuna ukuvula. Manje ke bambake sengivala uthi ke uNkulunkulu uma esezovula omunye umnyango kumele wenze sure ukuthi umnyango ongemumva uvalile ngempela. Ukhohlwe nangomnyango ngemumva nawo inkinga yabantu abaningi uthi uNkulunkulu esewuvalile umnyango esefuna ukuvula umnyango omusha beqhubeke bezame ukinatela umnyango osuvalekile osungemumva bese uNkulunkulu engakwazi ukuthi evule umnyango omunye olandelayo. Before uNkulunkulu awuvule omunye umnyango besibili olandelayo yenza isiqinisekiso ukuthi awusayiphathi indaba yomnyango odlule nomnyango wakudala nomnyango uNkulunkulu akasewuvalile. Iphutha abantu abalenzayo uthi uNkulunkulu esewuvalile umnyango belokhu bezama indlela zokuvula befuna ukuphindela kuwona. The fact ukuthi uNkulunkulu sewuvalile lo mnyango usho ukuthi khona into engcono uNkulunkulu asekubonela yona noma ngabe wena ububone ngathi lo mnyango ovalekile uyiyona yonke into obuyidinga empilweni ukuzophile ubuyitshela ukuthi khona konke okuhle uNkulunkulu akakuhlelele khona. Namhlanje ngicela ukukutshela ukuthi khona okungcono kunalo mnyango ovalekile uNkulunkulu akawuvalile azovula empilweni yakho. Musa kukulenza iphutho ukuthi lokhu ugqolozele kakhulu umnyango osuvalekile ulokhu ubheka kakhulu umnyango ovalekile ongemumva kanti uNkulunkulu ufuna ukunikeza into engcono. Khona ezinye izinto uNkulunkulu ake siphuce ezona ngoba ebona ukuthi uma efuna ukusinikeza izinto ezintsha ngeke sikwazi ukuyibamba ngoba izandla zethu isebhizi zisabamba izinto ezindala bese yithatha uNkulunkulu bo understand ukuthi njengoba uNkulunkulu eseyisusile kuwe esewuvalile lo mnyango khona kumnyango omusha uNkulunkulu wethu akasefuna ukusivulela wona uzokunikeza uNkulunkulu okwakho yiba nesithelo sokubekezela. Asive sibalekile isithelo sokubekezela ngoba mawunalesi sithelo sokubekezela ubheke enkosini uyithemba inkosi ukuthi njengoba yake yakuvulela lo mnyango before kusho ukuthi isazi ngophinda futhi uvula omunye uthohlabelelayo. If he did it before he can do it again. uNkulunkulu ke wakwenza futhi usengaphinda futhi akwenze. Musu kuhlala ezintweni zayizolo musu kuhlala ezintweni ezidlulile musu kulokhu uvusa izinto eseyifile uNkulunkulu akaseyisusile empilweni yakho ngoba uyitshela ukuthi isengavuka kube khona izinto ezithile ezingenzeka. uNkulunkulu sekudlulisile kuzona focusa ke manje ezintweni ezintsha uNkulunkulu azozenza empilweni yakho. Akwazi ukuthi ungene echapter entsha yempilo yakho umsebhizi lokhu uvula amapage akudala ulokhu ubhizi uvula izinto zayizolo ulokhu ubhizi ukhuluma nezinto zayizolo. Uma ufuna ukuqala ichapter entsha musu ukuvula amapage encwadi akudala. Bheka eminyangweni omusha uNkulunkulu akazovula manje empilweni yakho ngoba uNkulunkulu uvalelo womnyango empilweni yakho ngoba khona omusha azovula manje empilweni yakho. Ungafocus ezintweni zayizolo focus ezintweni zanamhlanje ufocus nasezintweni zakusasa. uNkulunkulu wenze ngamabomu kuba zisuke kuwena ngoba khona izinto ezintsha afuna ukukunikeza zona uNkulunkulu. Musukulenza leli phutha lokuthi uhlele kakhulu ezintweni zayizolo uhlele kakhulu ezintweni uNkulunkulu aseyisusile kuwena. Khona abanye abantu uNkulunkulu akabasusile empilweni yakho kodwa ubhizi yaba WhatsApp bathumela ama message lokhu bafonela kanti uNkulunkulu sebasusile empilweni yakho bayeke behambe ungabalandi ungabancengi ungalokhu bafonela ubatshela ukuthi ababuye empilweni yakho ngoba i-season yabo empilweni yakho seyiphelile. Isikhathi sabo empilweni yakho sesidlulile sekufanele manje ubheka umnyango omusha uNkulunkulu akazovula ngoba bakhona abantu akababekela icebo lakho uNkulunkulu. My God, bakhona abantu uNkulunkulu ababekela ukuthi besupport wena bethwale wena bekuyise la okumele ufike khona. Indima yalabo asebedlulile nasebephumile empilweni yakho seyiphelile isizini yabo. Musu kufocusa kubona musu kufocusa kubantu akade besecebeni lakho la izolo sekunecebelisha uNkulunkulu akafuna ukulenza empilweni yakho. Focus on the new door that God is about to open in your life. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour on Vuma 103. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning.